Dobro večer. Na skali najstresnijih događaja u životu razvod se nalazi na drugom mjestu, odmah posle smrti supružnika. Da li je razvod depresivan kraj ili sretan početak, saznaćemo u večerašnjoj emisiji. Iza nje su dva braka, sa nama večeras Tanja Đurović. Tanja, dobro večer i dobrodošla. Dobro večer. Ja sam pitala, mogu da te poljubim? Možeš, naravno. Hvala ti puno što si Hvala došla. tebi što si me pozvala. Mogu sjesti odmah da se ja zavalim dok ovi drugi nisu došli. Odmah možeš. O razvodu će večeras govoriti moja imenjakinja Adrijana Škandro. Adrijana, dobro večer. Dobro večer. Divno mi izgledaš. Hvala lijepo. Izvoli, sjesti se. I ti, Tanja, isto. Mislim, to sam čekala na početku. Evo, sad sam se iskupila. Moja treća gošća imala je kratak bračni staž. Večera sa nama Dunja Pazlić. Dobro večer i tebi. Je divno izgleda. I ti isto. Izvoli, smjesti se. Večeras je sa nama i advokat koji je karijeru započeo brakorazvodnim parnicama, Omar Mehmedbašić. Dobro večer, Omare. Ćao, čao. Večeras sa ženama. Jedini koji zarađuje na ženama. Zarađuje na ženama. Eto, kad si već to spomenuo, je li tačna anegdota da ti na svadbama svojih prijatelja dijeliš vizit karte u slučaju razvoda? Pa govorilo sam o mojim početcima, znaš, tad sam još i svirao i razvodio ljude, pa kad sam svirao na svadbama, ali uvijek uz neke narodnjake, normalno nikad nisam bio, onda sam ljudima govorio, ako uzmeš mene i moj razlaz ćete besplatno. I tako su počeli ti razvodi. Sviraš čovjeku na svadbu i onda mu stvarno i daš popusta. Da, znaš li koliko si uopšte razvoda, koliko si ljudi razvoja? Mislim da sam izgubio evidenciju bezbroj, majke, više si ne sjećam. Otprilike, molim te. Pa preko 1000. Preko 1000. Nemaš to prebrojati, znaš. Pazim, ja sam razvod radio još u ratu, znaš, kad su ljudi bježali, pa ostajali pojedinci ovdje, pa htjeli da se razvedu, pa daljinski i tako dalje. I što sam radiš ko pripravnik, pa nadalje. Da, sjajno. Kako komentarišete činjenicu da je u Bosni i Hercegovini broj sklopljenih brakova iz godine u godinu sve manji, a razvod u porastu? Tanja?